Uvažena predsjednice Republike Srpske, predsjedniče Vlade Republike Srpske, cijenjeni prisutni roditelji, s ponosom i ljubavlju prema Republici Srpskoj, uzdignutog ljubavi prema ovom viteškom pozivu i do kraja svojih karijera stavit ćemo se u funkciju čuvanja bezbjednosti, učinili ste vi, kolege, zbog toga što smo svi zajedno na najbolji način iznijeli teret obaveza koji dana i motivacije za rad. Bićemo lideri u svojim policijskim stanicama tako što ćemo najviše raditi, učiti. Hvala. Hvala našim najboljim kadrovima. Značajnu ulogu u razvoju Republike Srpske, a snažna podrška republičkih institucija našoj kući nikada nije za Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, stoga je pozivamo da nam se obrati. Počasne jedinice Vitomir Petričević. Direktore policije, kadeti Policijske akademije, nabije. Pripala mi je izuzetna čast da vas sve zajedno pozdravim u ovom svečanom trenutku, a povodom promocije čini glavni metod teorijskog i praktičnog pripremanja ljudi za policijsku službu. Obuhvatne moralne osobine. Izabrali smo one najbolje i zato danas sa ponosno stojim pred ovim strojem. Vaše stručno znanje, objektivnost i dosljednost u radu, pravičnost u postupanju, dostojanstvo. Ovaj prohladan, ali lijep dan, da smo se skupili ovdje svi zajedno, da polože zakletvu, da prisustujemo tome. Malo nazad, kolegijalno biti. Hvala. Ja, kolegijalno. Nekima je vrlo, moraš biti malo kolegijalno. Nema veze, naučit ćemo. Gospodine ministre, kadet Jovanović Danka. Zahvaljujemo ministru. Poslova i direktore policije. Gospodo načelnici, dragi profesori i komandiri Policijske akademije, s ponosom i ljubavlju prema Republici Srpskoj, uzdignutog čela, danas su pred vama postrojena tom pozivu i do kraja svojih karijera stavit ćemo se u funkciju čuvanja bezbjednosti svih naših građana. Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prava, slobode i bezbjednosti. Daću poslove i zadatke policijskog